Ushaka twirengagiza ibyabaye byose. Tekereza guhera mu gitondo gusa utekereza ibyo Imana yakoze. Urazamuka uvugiriza Imana kandi ari kumwe nawe wa munyembaraga wewe
uzuba hanze ufite ibintu bikwizigiyeho, ufite ibibazo mu muryango wawe, ufite ibibazo ku buzima bwawe, ariko winjira gusa mu nzu y'Imana bakaranasenga kubera ko hari ahantu hateganyirijwe kuvugira Imana ukazomba kuramuka ukazomba umunyurukira.
Waru